mie va do ɖe ŋɔlɔƒi bɔlɔve yi ke magblɔ be enye edu aɖe yi ke le Keta municipality me. Enu yi ke ta mie va edo ɖe afia nye be mie edo go nanewo le social media yi ke eku ɖe motofɔku aɖe ŋu yi ke mie ese gɔme be afia ye enu ya edzɔ le. Yi ke enu yi ta mie va nye be ne nakpɔ edua mea wova wɔ reshaping tɔxɛ aɖe le edua me ƒe afia yi ke efia be reshaping ya wɔa ehe taɖuɖu blibo kɔ ve ne dumeviwo ke ezana moto. Emɔ ya menye mɔ yi ke eʋuwo zana ya sia yo. Moto wɔwo koe nye emɔ yiwo keteŋ zana mɔ ya. Edumeviwo ƒe fukpekpe le mɔ ya dzia ewoe ale gbegbe be amewo avi fam to me eyi ku ɖe ŋu be yi ke nye be wo afukpe gbe sia gbegbe ku ɖe woƒe emɔzɔzɔwo ŋu. Aleke woawɔ azɔ kaba ayi ɖe woƒe edɔwɔwɔ ƒea enye taɖua me. Magbagba dze ge mekeke ge ɖe ame yiwo katã yi ke ekpɔ afɔku le afi ya ŋu. Ame yi ke mese gɔme be ame aɖe kpɔ afɔku le afi ya ŋu. Enu mi ekpɔ le reshaping tɔxɛ ya ŋue nye be as a layman person nakpɔe bena ta layman person's view ne nekpɔ mɔ nakpɔ be emɔa va yi to yi ke anyigba va le yame. Emɔ va yi to yi ke anyigba ŋutɔ yi ke diwo mɔ wɔ nu ya ɖo anyigba va le yame. Me sia me gbɔgblɔ ge be ke ne wonye be tsia dza etra ɖo afia ɖe marɔ ɖe afia erɔrɔ ge ɖe afia. Enye nublanyinya be reshaping tɔxɛ ya wɔ be yewoakɔ de dumeviwo dzi hã wòava zu taɖo me ne wo. Enu ya ƒomevi dzɔ le aŋlɔ afia ɖe nyigba ye dumeviwo kpɔ be awo ne wowɔ nu ya efu ɖe ge na yewo menye ɖewo gbɔna kota de ge dzi efu ɖe ge na yewo ta yewo aɖo asiwo dzi womegawɔ emɔdodoa o. Ye tututu ya dzɔ le afia bɔlɔve ŋɔlɔƒitɔwo mekpɔe do ŋgɔ be awo ne wova wɔ nu ya le afia efu ɖe ge na yewo. Egba efu ɖem no. Mídze agba míage ɖe mɔdodoa dzi míakpɔ nu yiwo ke tututu dzɔdzɔm le mɔdodoa dzi ɖa. Akpe. Míeke ɖe driver ɖeka ŋu mabie leke wòkɔ nɔ emɔ ya dzi tomoe. Bɔlɔve ŋɔlɔƒi mɔ ya leke wòkɔ tona dzi. Nye ŋutɔ nye ƒe ŋukpɔkpɔ mekpɔ be wobe va zu ekekuƒe na ame aɖewo hã wokɔ na woƒe nanewo va ekuna ke le afia nakpɔ be wokuna ke kɔ tuna xɔ le afia emɔ ƒe tsitsina woke hã kum le afi because eva zu eke ɖeƒe. Efo me ɖe kunu nana mo ŋkɔ. Ŋkɔ nye fiaɖuƒe hiã. Fiaɖuƒe hiã. Tso nyako. Tso nyako. Akpe. Medzi be ma ase gɔme. Emɔ ya ɖe leke emɔ ya mi kɔ zanɛ. Le enu ya kpɔm le afi ya gba enye taɖo ame blibo abe taxi nanɔ mɔ ya dzi tom. Leke mi kɔ zana emɔ ya? O emɔ ne mi zama efu ɖe le dzi ale gbegbe. Abe eve kple nuwo le dzi globo. Afi na toma esese. Evɔ ne tsia da ya mle. Ta fia de be wokpe ɖe mia ŋu. Afi nye ʋe gobo fia wolo gravel ɖe eʋeawo me. Alime ta nu me etom. Akpe vɔ me kpɔ be ŋtsɔ ko wɔ reshaping le afia. Me reshaping ko wɔ le afia. Ta reshaping ya wɔa ye ga wɔe kple susu be eŋuwo meganya nyo. Ya meganyo kura o. Mi yo ga wɔ kura ya ga gblẽ mɔ ɖe dzi kura. Ya mega le mɔ ɖeke nu kura. Afia be reshaping ya wɔa ye ga gblẽ mɔ. Ye ga gblẽ, egblẽ ntɔntɔ. Akpe bene ɖo dze ne Everlove TV le egba ƒe ŋkeke me nenema ke nye Jubilee Radio miagbagba dze ge kple sube miage ɖe amewo dzi ne miakpɔ ɖe be leke woawɔe kple sube nu yɔna aɖe ɖa hã. Ayo ke miaɖe kuku ne dziɖuɖu ɖe be ne kpe ɖe mia ŋu wɔwɔ mɔ na mi. Akpe bene ɖo dze na mi. Yeah, medogo eduameviwo alo magblɔ be ame tsitsiwo le dua me medogo dometɔ ɖo yi ke amea nye motokula yi ke ewɔna dɔ kple moto ye medzagbagba eke ɖe ŋu kwa makpɔ be mabie ŋu ɖeka eve ɖewo efo medzi be nana mo ŋkɔ. Ŋkɔ nye Godwin Nyadrɔ. Efo Godwin Nyadrɔ yi ke teva yeah yi ke medzi be ma abia wona aɖe nu me nam abe motokula le emɔ ya dzi ɖe leke nu ya kɔ ɖena fu na mi. Gbãtɔ nye be ne tsia dza míekpa fu le mɔ ya dzi. Ne tsia dza míekpa fu le mɔ ya dzi. Ta reshaping no va wɔ gɔtɔ va ɖa mede ŋu ayi ɖe other side o. Ɖeko ɖi ʋu kɔ yi. Emɔ ŋutɔ hã anyigba va kɔ wu emɔ. Ta ne tsia dza eɖa fu na mi aleke gbegbe be menye nuvi o. Ne tsia dza míete zɔna mɔ. Eʋu hã ɖeko nɔ ɖiɖim le emɔ dzi.
vono didim le emoji ike enyana fude de ntɔ na mi akpa bena do jenam uncle mrakuna na monko anko nyenye Godwin Emmanuel Bekle for Godwin Emmanuel Bekle majibena de gomonam o ha doka no wana leke moya akoda na funao aba adumavine ne aba dumavie nya nya mazana amoya jigere khanya nya do na o mayina da nyako ina da pipe ma do kpakple loan service le ho global impact so na aba ekpo moya le afima cho abolova ngolopi ayi ava hoga le nyako ado ayi a pipe ava wo mobile money akoina nya toyo le egbeta ina asesena na especially ba nanya ba achi ja kwa amokata trozo pwedede o engine gbegblege o moto ya kra na ko kra nda shade gbegblege o moto every day alaba arogba si agbala alaba na no spare part plan anu o mo ado fu ika zame na le amokata ma nyukra o nya dadao nya fofo o na po nva bi aka wo mo le mo ya ji a manya gbogblo nya to asefava ma le ka gbegbe kene ba amo unvevi wa mode leke na ba na atan komona ma aba ma komona we na nanya ba nye ko moto aba wo de ka ye moto to manya ma ke yo la ma sese ma do no yo la ma ka sese na mi do te pada ke agbososo me ke le mo ya ji amanya ka fan crown aba ba nanya ba moto kuvio no va do ke mama stia ma tenchen control na afio control stia anya na sese na pa te ko kona mo ba mu nyaga de dio nya fofo nya dada nya ntokra ma janyire mo ya je u je blave kaka ma ba mang vafa ye oba mi nya pom ma do fio le doyope ma do la femme afo wa we de ovio school college gown akpa amelo doyope amelo afomo amelo kojia anya ploga mi ayido gbo ma para ba nuka tututu glom na la ha ta o yi ma ploga yi kaka ma ka chi jikra akpa mia agbagwa jege mia agara afisha fi ke gbolomu foyale ikenye savings and loan company ya mo domle ko kpobana ta moya jia zana e chai afi ko wona ye ba agbedo la fude de mama anye ba amomanyo pa manyo ike government ja gbabe ya reshaping na mo aka reshaping yo ba wa aba zu taru am now ike la nyenu popon chinwa amo vala to ye anyigba va ko yire jipo ike na chija ha arorogara fia zu ekamede ya gbagba jege gbe ke gbe chija jaga me gbana dudugara fia mi akpa leke ofu akpame mi gara duama le mi akela amayo kaji nwu yo joro mi akpara baleke ko le ha